Ka National People's Party mentakasngi ka Arpo Pratrik Risau Jalapsan ka ajing to au Chief Electoral Officer ka Jelau Dr. BDR Tiwari bandawa bagadai ban itu ya kisrenot nagirang basnong kinok kema ban naginoiram nem ban prinsisia ya kasngi ka bat ka jakasa jong breu na kebetaban pendrung keteng kemunong tebut ha ka Jela ujira sekretari NPP Dr. Don Kupar war waong baka ne kijing dawa kolong baka isai ke dai ban priang ye kisrenot jong girang basnong kinok kema khamtam ha ka ne ki Jela mekhaya ka bakdup da ka sik sidil kritis sia kari kanai ki jingai dawa ka NPP kalong hadin bakal election commission ka India kelapan kre ban pentema ya ka jing pendrung bat weng kerteng ya kanu thabut ni ka special intensive revision kumbalale ha ka Jela biha bat kumju ha ki khat atli ki Jela ka ri keban sedang nadu si tarik nai weng aja apusan na kaliang ka NPP ka dawaru na ka ECI ka election commission ka of India bakadai ban penbej pali Thamai hagi benai ke bakam keluit namar bahagi benai naiweng no pra kidon ki examine ya ki kena school bat kan long kajing ya ki kemi kepa bat ya ki nohikai ki belak ban ngat kum ki BLO ha kan ki jinglai penrung bat weng keteng ya ki breu haman ki treuye satu hari ya kidon ki concern jongka parti ki jongi apa ngilaya kenduk ki meeting bat CEO ru rapun ponsen kapag last meeting may gendo bagi solong so kya ha kadai ba yakini ki documents bagi nong thabut ki nong snong kya kanai bandrung ha kan rule kabala don to sibun ki list of documents hang tu bala ai but kai ko pen sulong concerning i kolong ba kawai ka benta bare ba ki local authorities wa mensua ha kadai ka barim ni simbet na ki certificate na ki ramas nong jongi normal semua traditional heads ni ndre kabang sutu aku meeting last bang kata kanum long komta kebakin num ai kata benta aku mau julok propor de naleng ka meeting dan lang to all party meeting to singi no concern bai kan ne bangalai ikut ba naleng ka CEO jong me khala ke take up ki bor bahalo election commission of India namna kan ne khnang ba kan long kuba julong baki ramas nong jongi ki nokma ki head office jongi kila apa na certificate kuba jude man ka por ka pensuk yaki brio ki jongi te kan ne banta no since bla ya rai to meeting badan lang baro te ngi na kaliang ka party ru ngi sungo bangi di ban ai da ki tho nang ban kan kham shai ki ai ki jing batai ki jongi ba ka jing kwa ki jongi te namar ni balik ki kwa kan ni bangi I ka list of documents ki bun ki documents ba ayang to la se kila bandon bat bun kham tam ki chanong ndong la se yo kila bandon ki documents te ya kai documents bi ani stong ki thau te baro ki yo te de kata jong concern jongi nang ba kan ni ka jing kan ni ka SIR baki makin dang le se stit me khari mas tu ka palong menta kalong adien ndre man pinbiang pai proses ban alu pai ki jing ayu tungi ngila le kata kenang bala ban num bendu enu ram ndre ban include ban kentup lang ya baro kenang baki yo ka hok doki yo ban tabut bandung anu te baru ni bu do bari kham tam ndak mention specific ni bari kan ki birth certificates hoi kina Bandon ki babun ki pasir pasor ki balik school ki balik tray ki don basket re dal khaton ki benta do ki nong ba ki bamli tray ka kim dan blu ya ka basket ma kim don kaman ka basket te kom dang la so ne ba ni na peso ka jing tho jungi ba ki Bandon di ka ka ben simno ni bilang ki baptism certificate ka certificate ani ki jerkon certificate ka bagi ayu ki ki nyak mo te kana kata le se klab ya mar ki bamle school hi so ndong kom tam ba ye tray kom to take pair te rap riang la kim da don ai ki certificate le se ba ki new audio custom ki te ni ai ki ja jibut ya ka CEO nang ba kini benta la ban put forward wong ba karai ke song Delhi ka les commission of India hi te bisa man convince but pula kolar ngi persang convince ka mala hi suddenly ba tu what is going on apa ka ek baja apa ground reality nang ba kibio jongi kinom safar nak balai ni ai jemut kalau ba kini benta pala se ngi sutu benta ba kapat dei stit jongi hardly stit itu te kalat ni benta mara ha rung bajing sutu ha to ko last week ba kin ai no stit jongi ru ba kini ya no di BLO padon di BLO ru bagi sim mentang astro bagi nong kai ru kisim te ini por nomor December ili por ba mo exam kini kata don te laki nong kai gi siapa lain ru temot kan kata ba ini ki ikana ikun ki jongi tinggal ajmut ba ade bal kamal le tinggal le ha khapor ka ba num kata ya ki kena school jongi kan re sutu ba ya mentang ni ka SIR he ba
Kasti tu yang mentai semua kadang-kadang lain mentai semua. Dia lesi labuk dia jemut lesi kan dia kalau ban ai jemut dia siku depan di betah bangila ai dia puan. Ini semua jungi ni kalau ngba kene ka SAR ka depan long kentup ia berkhot deh. Kang mak yu gendum non kecing ne kecing cha kumit ne kecha i no na kal rol e ki biu jungi bari hok bandon hak ni betah. Tang tai jingi ka jungi pat na kaliang siu. Dia lesi kan dia ka berserkit kim sim kalau bodong kam bat kim don dia berserkit. Dia kata kadai kepada suami ibu apa lagam pimpinan yang bersukit alis baptism bersukit ane ki jerkun bersukit gila na kinyam asyik ni kelapan ya ramnya ki ini kamu apa kenapa ki ibu kinong dia perkat ham urut kenapa ki ibu kinong ba yang bebet nam taka stick itu hi tai tak ni tak itu bishim ba kani kan bos tu kalau approach institutions kaisa betul betul Halo teman-teman, kompak kapau nak kita bisa jom CEO hi kepengen meeting, last meeting dan lang all the political parties, local authorities kam recognize ki gamas no headman dan kita masih hendak kepengen tangki panciti raj. De kata lese kan bu jema nilai side aku tu singiru barhoi ini party nilai side ba since kadai ba include apa kas 6 schedule hi jong Constitution of India hi aspect amendment hi they ban recognize kali sekolah kadai recognize ya ki local authorities ni kira mas nong jungi lekhen man jungi ni kita mas jungi de jong ong hi ba lese kani kalau kadai ko lat khang ban kan nginra ya ka bor jong ki dabas nong kini ki jungi nang ba kan dadu hadu di banta mal kalong ko nila si kalak mana penduduk bor do lagi di dabas nong jong itu nak kalian tu lah communicate ini nama yang kalau atau all power meeting lah power ni kalau ada communicate am siapa election commission ban exam ni kembali kan men recognize ki traditional heads ni de yang kata banta lese ga ong bang nilai keren te balong kumnu pendidikan kalau kumnu banyak kan tendri ong ban hangni kapat don benta de kadang lihat ke kadang lihat kan ada temu workshop communicate Terus tarangi isim hi haka jinget ke pakai ba kuma pun on ni ba ngin persiapan ni baru perkat kumnu kan komunikan hai ta balor kalau kumnu ya kata kadang start dulu ber jadi itu nak kalian ka bisa lo lah kan jong pada kata ni ndai gila pedi ke petang jong ni ngis scam ba ke ko kin biang nak tak stick boleh pi